Namar ka jimbom lakshu ban penlong. Ya ki kenja jingelang nadu usnam baladap. Namar ka jinglang shop ka klam kobet. Ki noyalam ka HSPDP Motion Road. Rengkat ki nokershan. Kiladon hapden ka jingpisa jimut ke bajur bha. Daitat hadu baka sorkar kela penjensur. Ya ki kendon yada kobet. Berka jingdon jong ki bayo thamai kelanang hiar. Berki noyalam jong ke HSPDP Motion Road Constituency. Hakas ngisa jain kela penlong ka jingkan ulang hamo tengkut. Banyatai sani kumno ban penklaim biang. Ya ka parti sashi sen haswa bani kendu ya ke election house nem arjar arpulai. Ha kete ka jing kendu jong ki noyalam ka parti. Balapan yai deba wiktin mosor presiden ke HSPDP West Khasi Hills. Laitai sani bha ha ka baidai baka jilong jiman kesain pertai. Ha kini kisngi pementa. Nalor kata ha kete kesngi. Lapan thamai ru ikino kitkam ba lajid iki konbinar hisau tuli gizun. Bakan tup ika shiliang wa blai zun, nong trai zun, lengam area zun, bat mau zun. Bat bakiti ki konbinar, kin lum ya baro kinu kersyan, ban penklaim biang ia ka parti. Hak te kasngi kala don ru ka jing terwa ban jitno ya ukartong ubanya kun ya ka election arjar arpulai. Harina kasur ka bami na kaying. Kalong ka de ban penklaim shua ya ka parti, bat ban ab ya karai jong upai ba nong kersyan. Yano ki kuwa ban peniyang kum ukartong. Kadu e alapan skam ya kinu ki kam daw ba witting mosor. Skam ya kini kino ke kam jong parti. Dan kong yang presiden. Ublay un aibor Ailam, Ailanti, Agasap, Kapon Haki, Banyalam di parti. Umday ban Syekla, Umday ban Le Arsap, Arpong, Umday Daleledo, ban Yabhajimut, Iwe, Ngidey ban Ya Relam, Ngidey ban Pie, Yakaspa Kapon, Kakrol Kalak Jokipri. Henry di baniyen akan nurin kum pa ulung yalam jongi ulai hikayengi nagbantang sikri neta te ublay nomor utang jong natben dan kibok kirbiang yapi bandadu matakasi filong yang u presiden kita baro kiri khot aki executive jopi kin yer katapi nagat tab pilihan pilihan iya di kakam le shibur kuble shajan ublay Undon ringkan.